pa hoi zin pa zin tang pa se lung mo na pa zing tang pa se nong mon na tol thing sa hay na hi gam mang tol thing sa hay pa cha cây din pa hoi zin pa zingin cùng so nin pa hoi zin pa ta tol thing sa hay nahi tol thing sa hay nahi pa zin pa zingin tang pa se nong mon na tol thing sa hay na hi kanom nghe dễ pa hoi lo ding kang ai nghe dễ tol thing sa hay kanin chu lo vin pa say nahi tol thing say nahi pa hoi zin pa zing tang pa se nong mon na tol thing say nahi nang bao na hi ka se lung sum mon na le ki pa na pa cha nei zem hoi zin tol thing bang cha tol thing sa hay nahi tol thing sa hay nahi pa zin pa zingin tang pa se nong mon na tol thing sa hay nahi Katul su hai chun o mi don pui zai an re no sik tui kanila khan ri lang lo lung ral lang o good time.
trăng đinh ring mi sa leng tin hai chun an pom lai di le min an ring su lang ple chau mo kum khung ka chang el ding mo nang le run hun kha le ku na re mo nun ne an ring fam ka chang
tired, but she's always keen. She won't be back by tomorrow, but at least her brother is gonna stay. Though it's not fair that she's born this way. Can you choose who to live? Are you the one with the golden gift? Or does she not deserve a chance? Or does she not? She's precious too. You know she's golden. You know she has
thum chỉ in hôn phong